Iran yavuze ko Amerika na Israel bizishura ibyo byangije ku kabi n'akeza. Wanahise ukinyamakuru igihe akadomo com tuga ku muyobozi w'ikirenga mushya wa Iran Mojtaba Khamenei yavuze ko igihugu cyabo kizasaba indishyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ku bitero simusiga ibihugu byabagabyeho. Mojtaba Khamenei yavuze ko ababashoje intambara ako nibirengagiza kubyubahiriza Iran itazatekereza kabiri ku gufatira no kwangiriza imitungo ya Israel ndetse na Amerika ngizayifatira. Ako 28 Gashyantare 2026 nibwo Israel na Amerika byagabye ibitero simusiga kuri Iran. Arugikubita urabizi ko byahitanye abayobozi bakuru barenga 40 ba Iran barimo n'umuyobozi w'ikirenga Ali Khamenei nyine ari nawe se wa Mojtaba Khamenei wemejwe ejo bundi. Binavuga ko uyu Mojtaba Khamenei yabikomerekeyemo ariko ntibyamuhitana. Uyu Mojtaba Khamenei yibukije ko Iran izashyira umutima hamwe ari uko ihoreye abo bantu bose bishwe ndetse ko izihorera ku buryo bukomeye cyane. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran yatangaje ko umuyoboro wa Hormuz unyura mu bwato butwara ibikomoka kuri peteroli uzakomeza gufungwa kuko ubwo ari bumwe mu buryo bwo gushyira igitutu kuri Amerika ndetse na Israel kugira ngo bihagarike intambara byayishojeho. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu Murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari ewan. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu. Ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Hanyuma mu kinyamakuru bwiza.com baratwa ko umushenari wa Amerika yaburiwe irengero. Inzego z'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gushakisha General Major retired William Neil McCausland yahoze mu ngabo zirwanira mu kirere za Amerika nyuma yo kuburirwa irengero ari mu mujyi wa Albuquerque muri leta ya New Mexico. CNN yatangaje kuri mu general y'imyaka 68 yaburiwe irengero kuwa 27 Gashyantare nyuma yo kuva iwe agenda n'amaguru. Kuva icyo gihe nta makuru yigeze atangwa kubo aho yaba aherereye cyangwa se ngo avugane n'umuryango we. Abashinzwe iperereza bavuga ko uyu mujenerali yasize telefone yigendanwa mu rugo, ibintu byatumye umuryango we n'inzego z'umutekano bagira impungenge ku buzima bwe. Kuri uyu bikorwa byo kumushakisha bikomeje gushyirwamo imbaraga n'urwego rushinzwe iperereza muri Amerika rurizwi nka FBI ku bufatanye n'abashinzwe umutekano bo mu gace ka Bernalillo Country akaba aribo barimo kumushakisha. Iri kuri iki makuru kandi iyi FBI nakubwiraga yaburiye Amerika ko Iran ishobora kurasa ku butaka bwayo. Urwego rushinzwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatanze umuburo w'uko Iran ishobora kugaba ibitero bitunguranye muri Leta ya California. Abashinzwe iperereza mu nzego z'umutekano za Amerika ndetse na California bakaba babwiye igitangazamakuru cya CBS ko nta gihamya cyangwa se amakuru ihari yagaragaza ko icyo gitero cyegereje ariko ko bayafite. Cyakora bavuga ko hari inyandiko ishingiye ku makuru yatanzwe mbere y'uko amakimbirane ya Iran arushaho gukaza umurego igaragaza ko California ishobora guterwa. Guverineri wa California Gavin Newsom akaba yanditse ku rubuga rwe rwa X ati nubwo nta makuru dufite agaragaza ko hari igitero cyegereje muri iki gihe, twiteguye guhangana n'ikibazo cyose cyabaho kuri leta yacu. Perezida Trump ubwo yabazwaga ku makuru y'igitero bivuga ko Iran ishobora kugaba yagize ati birimo gukorwaho iperereza ariko muri iki gihe hari ibintu byinshi birimo, bityo icyo dukora ni ukubyakira uko bije. Urano kubitega amaso tukazareba ko Iran izarasa Amerika koko. Agato kandi Iran yibasiye Israel mu bitero bishya ikomeza no gufunga umuhora wa Hormuz nkuko mukanya nabikubwiraga.
abatwa ku munsi w'ejo kwa kane Irani yagabye ibitero bishya bya drone na misile mu gihe intambara yegereje ibyumweru bibiri muri Isiraheli. Humvikanye impanda ziteguza ibitero byo mu kirere mu gihe abayobozi baburiye abaturage ko hari ibisasu biri guturuka muri Irani, ari nako ibihugu byo mu kigo byiteguye kugabwa ibindi bitero. Hano batwa ko kuri uyu munsi nyine wa 13 w'intambara ya Irani, Iran yari ikomezaga ibitero kuri Israel ndetse no mu bihugu byo mu karere, ari nako yibasira amato y'ubucuruzi anyura mu muhora Hormuz, ibikomeje gutuma ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bikomeza guhindagurika. Israel ivuga ko yabonye misile nyinshi ziri guturuka muri Iran mu rukera rwo kuwa kane, yongera ko ingabo zayo zikora ibishoboka byose ngo zihagarike iyo mvura ya za misile. Igisirikare cya Israel kizwi nka IDF kikaba cyaravuze kandi ko ku munsi w'ejo kuwa kane umutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Iran ukora muri Liban warashe ibisasu bya roketi ku mupaka, nk'uko amakuru yashyizwe hanze n'igitangazamakuru cya Euronews.